Maka saya nak menjazahkan satu amalan yang kami ambil daripada guru kami. Untuk mendepani masa tu, kita kena bersedia seperti mana kita nak menghadapi musim banjir. Beli beras, beli tu, beli ni, buat persiapan taruh. Iaitu dengan kita mengamalkan 11 kali baca suratul Ikhlas lepas sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh, lepas tu imam doa, sambil-sambil keluar balik, sambil-sambil naik motor balik, boleh perhabis 11 kali baca Qul huwallahu ahad. Dia sebagai persediaan untuk menghadapi hari depan. InsyaAllah kalau kita mengamalkan amalan ni, InsyaAllah kita tak terasa sangat kesan daripada yang bakal berlaku pada hari depan. Sebab Allah bagi persediaan yang cukup untuk kita berdepan dengan situasi itu. Sebab Qul Allah ni dia membina akidah. Macam budak-budak baru beranak, pegang kepala dia, ibu-ibu ni baca Inna anzalna sekali untuk menyelamatkan daripada zina, baca Qul huwallahu ahad sekali untuk selamatkan daripada syirik. Jadi baca Qul Allah. Sebab itu bila mana orang mati, bila mana orang sakit nak mati, bacakan Qul Allah kalian. Ataupun orang sakit, bila kita ziarah kita pesan baca Qul Allah bagi banyak-banyak. Kalau sakit tu penyebab kematian dia, dia ingat nak mengucap la ilaha illallah sebelum habis umur dia. Jadi Qul Allahu ahad ni ialah persediaan untuk berdepan dengan hari depan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu mana orang menghadapi krisis akidah, tapi orang yang baca Qul Allahu ahad ni, insya-Allah Allah bagi keteguhan iman untuk berdepan dengan situasi itu. InsyaAllah mainlah 2 kali lipat Dajjal pun, InsyaAllah iman kita akan utuh berdepan dengan situasi itu. Jadi saya jazahkan amalan tu untuk amalan kita semua. Mula pada esok baca, lepas daripada sembahyang subuh baca 11 kali Qul huwallahu ahad. Jangan tinggal dah, baca 40 hari berturut-turut sampai jadi darah daging. Tak apa lah, insyaAllah. Bila akidah kita Allah pelihara, akidah kita kuat, jadi kita akan mudah menghadapi semua ujian dalam hidup kita, insyaAllah.